Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumanta. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak ko iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nga pakasalitaan nga tay padayawan nga ibasa, di pakasalitaan ni Arnold nga napauluhan, paborito. Saguday nga ti surat, di pakasalitaan ni Arnold. Dear Manong Nemi, madama kami nga mamamigat, dito day nga bigat, Manong Nemi. Kada papa, ken kastameten, iti manungek. Dududwa kam laing Manong Nemi, nagkapsat. Idinto, kaawan ni mama. Nilaing papa at kaduami Manong Nemi, agraman, ti katulong, dagiti katulong, kunak kuma. Tadakkel ti balay mi Manong. Businessman ni papa, agasmet ti kina businessman, ti kabsat ko Manong Nemi, nga ni Manong Dennis. Inauna siyempre ni Manong Dennis, ta Manong kunak ngarod. Imono na nga naggraduar, kita ni Manong ita, ti katulong ni papa, iti negosyo da. Negosyo da kunak, no iramang ko kumatibagik, negosyo mi. Ngayon sa anak met nga, makitab trabaho kadakwada. Gabot na may sak nga nurse Manong. Saan idi nga kanunungan ni Papa Manong Nemi ti kursok nga nursing. Ngayon nagpagpakasya, nga impilit ko. Nga isot ko na kanyak nga natangken ti ulo. Ta sa anak nga natudyo nga anak. Masapol ko mga sumurot akmet kini Manong tamnudwa kam to kano ti mga asikaso karik iti negosyo. Nga manangarod, kahit kumet Manong Nemi, tagbaling nga nurse. Idin to, tani Manong ko Manong Nemi nga Dennis kat talaga nga paborito na unay. Iti ka kurso nga kayat na kas pagtungpalan, uno kas panagtungpal na kini Papa. Nga di ta gundaway Manong Nemi na takamat ko ti sumarno ng ambisyon ko. Pa? Arnold? Ori no nagturpos ako iti korsok nga nursing nga may sa akong nga registered nurse kada tapay ng hospital nga pagtrabahuan. Kahit ko mga ituloy ti panagbasa. Panaggastos. Basta di pa umanay kay ka kumakas pa. No, arigam kat sampay nga umanay. Tika, iti pa nga para kay ka ti sweldom. Nga nagabasbasit. Sa kahit mong asawa, naggastos ka manin. Ito rin mo tagbasa kat nurse ka lang aron eh. Nagrugi ka lang ti nurse. Pa? Ngayon kahit ko tagbaling nga doktor. Ti nurse kat nurse lang. Sa balit ti doktor. Nabimpinas no nurse ka lang aron din, doktor ka pa eh. Nangatulaon na iti ambisyon mo. Arnold, imbaga kang kaedi,
nga dakay nga kapsat, iti mang tawid to, at ito yan negosyo, nga patpatrayek, kat patpatrayek mi kinimanong mo ang Dennis. Kaya basta nakat sumina ka, imbes ko mga, umanugot ka, kayat ko, umadayo ka mat. Respetaran nyo ko mat yan. Ambisyon titong galmay sa kata kami kinimanong Dennis. Siya pwede sorom. Saan ka nga masuportaran iti dahil ang ambisyon mo? Bahala ka. Kas na ko nakitayan. Haampay nga umana iti sweldom, iti kinaners mo, kalpasan na, ang ambisyon ka pa, kat nagingin ati magastos iti panagbasa iti kina doktor. Ino maminsan na Arnold, kat saka maawatan ti utek mo. Uno kasla mo la iranranta. Nganuan yaman ti pagayatak kit supringem. Idin to tanimanong mo nga Dennis kat amin nga pagayatak kat kalunungan na. Di kat kahit nga sawan, gabot ka amin nga pagayatak kat kanunungan na, natural. Nga niyaman nakidawan naman kanya kat itad ko. Nasaan nyo humitad kanya? Agapot sa mo mata kanunungan di kiti kayat ko. Nakasimsimple iho. Di manong mga Dennis, anyaman na pagayatak para kang kuana, tungpalin na. Kit no akid daw mat kanyak, siyempre, itad ko. Kit sika ngay, supyatum amin ang pagayatak. Kit no adamat kid daw, balin-balas lang. Hangkumat nga patgan, dadilakmat tungpalin. Nakasimsimple, han? Saan mo ako nain nga paborito ni manong mo? Ket saan ka nga paborito? Nakasimsimple di logic na. Okay, baligtadan tayo. Sika ti amak at da kami kini manong mo ti anak. Noanyat pagayatam ket supyatek. Ket nakidawak mat ken ka. Patganak nga ta? Sige pa. Lipatan yun di bagak. Aging ka manong nemi nga nagtimikmat ni Manong Dennis. Intelihente ka kas kanyak kas kada kami kani papa. Ading kong Arnold. Ngayon no dadumakit kas la patsyek nga nagurang amin ta utak mo eh. Laglagi ba? Nagraduara ka cum laude. Sika nga eh. Arig na passing grade. Samo sarkan ti medisina. Natural laeng nga. Anya man na pagayatak kat itad ni papa. Gaputan niya man na pagayatan na itong palak. Sige. Kuya, manong. Lipatan yung tibagak. Nigad kahit nasa wan, lipatan matent ambisyon mo ang paling nga doktor. Saan ko lipatan? Yun nungan. Imun unang rimuar manong nemi da papa kini Manong Dennis. Idin to tasyak manong nemi. Awan ti trabaho iti dayta nga aldaw agsipud ta rabii ti jutik iti ospital nga pagtrabaho. Iti kantak diti silad ko manong nemi. Natugtog ti daw. Sindet ha? Ni na nga yaya da ito eh. Sir Arnold, mabidlaing na. Ape na. Ay, ilutuan ka ito gusto ng merienda. Sagbay nga maturog ka, gaputa nagjot ka darabi, nagmerienda ka pa. Tapos na nagyanta tiyan mo. Kaya na magkaro din manong oras, ipod nang nambigat kayo. Isa rekola tayo ito silad mo. Alas sumara kayo nga rin. Tayo pa nyo iti rabot ito kador. Nagamanak na. Kumusta ba din tatael mo? Kita isot nang i-drive ka da sir. Kini sir. Ni papangyo. Kini manong mo.
amok, noon na ti problema, magabota. Siyempre, nangig ko ti saritaan nyo at aloy tay, mangmangang kayo, ta siyak nga ruti. Nagidasar kan siyak ti, mang fill up ka na kitay, magsayan nga po tayo. Siyak nga ruti, kusinera. Nanayaya. Yaya talaga na ganyo. Naiparparwam ka na kayo, at siyak nga ruti nagbaling nga yaya yo. Kaya ni manong mga Dennis, nga dito'y kabimat nga nagamamo kin ni Elmong asawak nga isot ni driver. Driver idi, driver pala ita. Yaya idi, hayak pala ita. Hanin nga nagbalin ako na yaya, no, dikat katulungan. All around. Sabi nga saan ka nga nadaan ti anak? Kaya ni Tata Elmong, nana. Ano nga ta diferensya mi, Nga balik ko nakmat. Taga po ta syakti yaya yo, idi ngagkapsat. Imbilang kayong syakti na yo. Di ngamin, nang naruna idi agpo ka nga bigla ti inayo. Sa dino ngamin dayan ti pudnong inami. Sa dino ngamin dayan ni mama. Ibag ni manong Dennis na medyo malagip ng misyak kaslam. Sadyak na puutan nga ad awa-awagag ti mama. Mama. No, di kat ti awawagag di kat yaya. Wahen tawa pinagam mo idi. Idi agtalo ni mamang mo. Tapi kami pinanawan na kami ni mama. Nagmiriyandakan. Dahil nakituloy ito yung trabaho. Kaya, pag ngunyan naglaing no, ito masapul mo. Saan ka nga di nga rumuar? Naturo ka labiit. After lunch nga rumuarak to. Nana, may mapi nga di yung sumbatan sa lutsud ko. Siya din nung amin ti ayan ni mama. Pati ladawan o makita kiti salas no ayan di kiti ladawan. Awang ka di ladawan na yung wallet mo. At idulduling ko, nan. Alalan na kang rodan. Rumara ko na ituloy mong tagmirianda. Kinapigurd nga saan ka makakuti. Nga, agmirianda. Kanda kayo nga rin di ka matrumwar. Kasla ka lang mabait nga agmirianda no makikita ka. Nagyamanak nana. Oren awan ni mama. Impainayo ti bagiyo kaniyan. Kada kami kay ni Manong. Nga ni Manong, kahit paborito ni Papa. Balin-bales. Basta ni bagbagan ni Papa. Gabot ratanggan ka no ti ulok, ti pagayatan na kitjak matong palen, no adamat kidawag keng kuana, di na matong palen. Rumbeng ka di kasta, nana. Kanyak laeng agad, adakin ni Apo Diyos ti bales. Kat no ibagak tumot keng kuana, ngayon to naglakayan ni Suna. Kat may sak nga ni Suna, may saktong nga doktor. Kat nasangkong tumot nga asikaso ni Suna. Mayat nga ta. Hanggang agpanunod, iti panang balas mo kinipapang mo, no anya man digit saan napatgan nga kidaw mo. Nadamad lang iti tao, iti mga aramid tigasat na. Nagyamanak nana. Kadata pamalakad yun. Ngayon naman minsan ka talaga makarik na iti balas. Kaslasaan nga, sanak nga pudno nga, putot ni Papa. Adayo dahil tapan ng utem. No saan nagkako maputot, hindi ko mapailang pinatalaw na ka. Ano, asang ka din isot amak, dada sa baling amak, nga nakarelasyon ni mama, kasi nga ta. Hanggang mangbukbukil tayo nyaman nga madi nga pakasalitaan na na. Kaya niya tirason, no api nga pinanawan na kami ni mama. Nga, panunutek, no sanak nga putot ni Papa, dada sa baling nga akin, putot kanya, api nga sanak intugot ni mama. Nga sa dino itantiyan ni mama. Ado manong nemi dagiti mang kurkuriro iti panunod ko. Ado dagiti mang burburtya kanyak. Ado dagiti jak amo nga sungbatan nga saludsod. Ngam ti amok manong nemi.
Amin nga kayat ko, ket saan nga patgan ni Papa. Kapo siguro, taluan yaman ti kayat na, ket supyatek na. Para kaniyak manong Nemi, ket paborito na ni Manong Dennis nga anak. Kapo nga ta, at pulpulapul da, iti may nga iso. Nga iso dati mga asikaso, iti negosyo da. Negosyo mi. Ket siya, iti adayo, at dati ospital. Ay, harimuharak nga rod manong Nemi, iti dahit nga malem, tada nagtulagan mi. Kada ito'y padak mitlang nga nurse, nga girlfriend ko itan manong Nemi nga ni Melissa. Kapang kami timol manong, ay, kumustahan? Hanggang sabat nga napnag nga naturog. Basla ti turog ko. Saan ko nga ito nasapa nga naturog. Sika nga paman nga nakapanganak, nakadigo sa alas utsun sa di makaturog. Nagriingat. Alauna. So nga, okay yan turog ko. Nakurang kanya kay. Kasi lang ito problema, Arnold. Napuko ka din ito problema. Problema kini, problema pala ita. Kabayatan manong Nemi nga paspasyar kami sa naman na nagmerienda. Kas din nga madlaw na manong Nemi sila nalamiisak, natamnayak, saan ka naragsak. Talaga mo nga saan ka naragsak. Arnold, noan yaman ti problema mo ti balayo. Sa mga itugtugot, kuyog ta. Maapektaran na. Imbes ko mga naragsakak, tagkuyog ta. Ngayon mairamraman na kamit nga tagliday, ag problema. Di, saan nga siya ti surutin? Ipas, rumbeng siya sumurot ka. Nung naragsak ka, paragsakin na. Sila dakayat mo sa una. Di mo kayat? Tsak pa kayat? Agragsak ta na to ha. Data ka dilang daan mo mga pakaragsakan. Naitod ko ang kinabirahin ko. Sak mo na ba na sigurado no? Si kakinsyak nagkatuluyan. Saan ka sure? Adun to pwede talagang isuda kuma ngam sa amet. Dito amo nun at mapasama ti masakbayan, Arnold. Iso ngawang kastek sakbay. Siga lang tinagbaling na boyfriend ko. Adun nag-ararim kanya agbasbasak pa lang. Imsang ko yung kaso ida. Ada panawan ti tungkal pasama. Panawan ti panagbasa. Itata panawan ti panagtrabaho. Panangbayad ka digiti nagastos ko nga nagbasa. Supsupa ka. Da papakin ni mama. Kanin tudumtengan na talaga di kanito. Nga panagpamilyag. Isunton. Manopay nga nga bulan? Ano nga bulan? Diba? Ada ambisyon mo nga basa iti kinadoktor, iti medicine. Natunday day tayo. Pinain na ti Papa. Isu ka diti problema, Arnold? Kapata pinain na nga, di awan iti ambisyon mo. Aman, ada. Agurnong nga klain. Manungatawan nga agurnong ka. Tsaka mo. Bagas na agurnongan. Ako matunay ti paggastusan ma. Di kang matagbat gatang iti kanam. Mamamada. Kasla kumaita, siya taggagilibre, siyempre. Bayam tao po pagguduantan. Siya kon. Teka solinak. Nagperde di kotse. Gastos. Nada kayo ko agatangan. Gastos. Di ba'y panunuton mo? Di kiti awang trabaho na. Hindi paggastusan na. Uno magastos na. Sika pa, nga trabaho na.
No kasta nagsasalita kam kini Melissa manon nemi may panggap iti pamilya ti magsasalita. Amuna manon nemi kabutan na ibagakon nga umpay nakam ko iti panawan na kami ni mama. Nadya ka mo nga rason. Amuna manon nemi nga ad-addang paborito o no paborito ni papa ni Manong Dennis kimiti siya. Nga no labsak tagsaw kas la anak nga pudno nga puto. Amin nga makariribokak, amin nga mangburburtya kanya. Sang ko pulos nga ilimed ka ni Melissa. Napihapay kang kuha naman ng name ti pamilya na kat kompleto da. Ada di ama, ina, kan kompleto da nga kakamisan. Ngawan ti makuna nga ada paborito da giti naganak kadakwada. Pantay, ti panang tartar na kadakwada. Idin to tasyak manong name. Nariingak ti kinasaliwanwan nga panagbiag awang kumati problema. Ngimdedya ko na akon, naipaidam ti pamateg ti pudno nga ina. Imbag ta da ni yaya. Kadadya ko nakmanong na imi. Nga, adda na tay sumsumken nga bales iti panunod ko. Lodan tumit kidawong kanyak papa. Baka paayan kan tumit. Kang runan na unay manong naming nga nagrebeldian. Ayan, nagrebeldian ti panunot kendrik na idi mismo nga naimatanga. Nagsasalita da papa kini Manong Dennis, Manong Nemi ti Hardin, at dakmat ti asideg, nga mangmangig ko Manong Nemi di kiti pagsasalitaan. Mano ti basapul mo? Ora yan na yulatan nga, 4 million, papa. Paraan. Nadaras kan nga ramitan mi. Isuk tagtumitlan, papa. Gandi ka tagkalawa na ito, 4 million. Pa, isublik tumitlan. Dati kaming grupo may katikaslab, adra tayo plan-plan mo nga event nga pakakitaan mi matlain. Agsublin tumitlang tipuanan mi. Sa 4 million kami. Pa, awang pagtanakan nyo. Talis to lang may sublit nito. Haamad nga maepektaran tipunan tinegosyo tayo kapag kakaiso na nga nalaingak iti strategy ti negosyo. Kaya tawo na nga ron ti apresyar king kayo. Nanuhawang ka, kasi siyak lang, ti manmanis ti negosyo. Baka saan ko makasuli nagbaliran ti negosyo. Diba yung Pinas kumawanin no pati, ita nga Arnold, kad makitinulong ka na ta. Di mayat ko ma. Ngayon suminsina mo. Alawan niyo, edad ko king ka, ti daw-dawatan. Edad ko king ka ti 4 million pesos. Nakaalis to manong million pa. Yan yung tayo magastos ko. Nga agbasa, ada nga ta milyon. Baka umababot. Ngayon na dyan nga rin nakaalis to ngented na manon name iti 4 million pesos. Hindi man law nak manon naming adda kita sidag. Hindi makapanawan ni Manong Dennis. Inayaban na. Arnold! Pa. Nabayag ka rin din na. Nangig ko amin nga salitahan nyo kin Manong Dennis. Pa. Ganti pa ng tedyo. Ti cheke. Ngagblor ti 4 million pesos. Ganti pa nag-alis to na mater nga pimanaw. Iti kasi nga oras, papa, rabi, pangusaran natin 10 million pesos. May pasukat na nga tangadakos. Siguro, onoran dalang tarajit na cheque, sa pagbayan. At ama mo damit, kumpanya, yan ay naganit rito ng cheque. Nasyak tagkid daw, papa. Basitlat kidawon. Ado pa lang sao. Ken sandag pa nga itong palay. Ken patga. Idinto, tani Manong Dennis. Sampe nga sigurado, papa. Nuan niya talaga ti pangigastusan na. Sobraunan ti panagtalikyo ken kuha na, papa.
Agtalaga kinimanong mo kaputa na panik na ka ako na mapagtalkan. Kasi nung nangig mo timbaga ken kuana. Nga manipod di adda isunan nga kaduwak nga ang maniher ti negosyo nagpintas kan layas. Di na pimpinas ko mamanin no talo tayo. Ngayon sa bali matadati panhunot mo. May samat nga nurse, nga masikaso ka rin iti pasyente. Ang pulos ti excitement. Dito nga ambisyon mo, no? Trabaho. Papa, nakamay-mayat ti kasikaso ti pasyente. Nang narunan, no? Dadya pasyente kita. Kastaon ito ti panangipegsana ti panagyamyaman na. Itirapindas apan naka-asikaso. Panagyamyaman ka rin iti agbambante ti pasyente. Iti makita da nga pintas ti panangasikaso di iti pasyente. Nagruna, no mapasamak ton nga malaingan. Kada tinagsak mo. Nga adlagyaman, iti napintas nga panangasikasong ka iti pasyente kasta. Nagrunungatan, papa. No may sakton nga doktor. Pa, manay-nayunan nga manay-nayunan titawin nyo. Just in case nga bedridden kayo, patyan nyo nga ta. Nga kaya't nakito nga si Kaswen ni Manong Dennis. Hindi nakikit mo sawan. Nag-bedridden kayo. Ano natin naman nyo, mapasama ka na kayo. Kasapunan nyo ti nurse mo ng doktor nga mga sikaso ka na kayo. Maramit to nga ta ni Manong Dennis ti kasta. Damat pagtandan na, iti caregiver. Sa balilang tikas, iti anak ng mga sikaso, iti nagadnak kang kuwana pa ba. Lumay sakton nga doktor, kat kastanton ti mamasamak ka na kayo. Kaputasan takmat, kayat nga patganti kayat ko. Kat bukod ko nga trabaho ti panagdoktor. Pakasaan kayo pulos nga talyawan pa ba. Bagag to Kinimanong Dennis. Oy, sika nga paborito nito nga lakay. Asikasweb, Jack masango mga sikaso. Tadi namat pulos pinatpatgan ti kid daw ko keng kuana idi. Idin tuta sika. Awan pa'y may isang minuto, intad nan ti kid daw mo. Nagpungtot ni Papa Manong Nemi. Di makadakas Jack namnamain nga diswan na. Dinanog nak Manong Nemi. Dinanog na mismo ti rupak. Pa, tarantado ka. Awanan ka ti utang nga rin baganak. Nagtalaw ka. Pa, kasto yung tedad ko. May turidak gadalungkin. Adadamanin. Ang mariknak ti panagrebeldek. Kasto nga naramid yun. Jack pay, nalagib pay, palagib ka na kayo. Ngay diubing kami kini Manong Dennis kat siyak ti babauten nyo. Kat saan nyo pa'y lusa pinaot. Manong Dennis. Sa ita, dinanog da. Dinanog yung tirupak. Nablak aya na. Jack tupulos malipatan na ito, Papa. Kat oray saan yung ibagang nagtalawak. Talagang nagtalawak. Kinunak Manong Nemi. Kat si Maria kakitisaled ko na nagimpa. Jack na isara, tiridaw Manong Nemi kat imasdeg ni Nana, iyaya kanya. Arnold, Nana, may matangan nyo ka di, nasaksyan nyo ka di, tinapasama. Imbagbagak kubit kamin kan kang San Ruben, ibagam tikas jay, kanarabidam tikas jay, kinipapang mo. No, anyaman ti, saan na nga may paay kan ka, saan mo nga balsen? Tapi ngamin tikas jay ng bagam nga, saan munto nga pulos nga talyaw, isuna no, agbedridan, isuna. Siyempre makapungtot ya, ma'am.
O remit na asin nun, nana. Noon ay matangan niyo kumati, nakaalis to nga panangitan. Panang pirma ni, papati checking nga daw-dawatin ni Manong Dennis. 4 million pesos. Iti awan ti nabatad nga pangusaran. Nakalalis to. Nadadala yung may palagip kanyak, kinapudno. Pudno met, di ngamin, takay di nakasaksi, makasaksaksi ini. Diyak pinaputan nga binaot ni Papa, ni Manong Dennis idubing kami. Ngam siyak, magustuhan na nga nga bautan. Imbag nga daka mga anawa. Papanap nga ron, ngawan di problema ito na itanana. At akwartak nga ramatek, tapno makapagkaseraan. Alakit no dahil at desisyon mo, baro kagit. Daktakin ka. Ngam sa munto kumaang, ipalpalimad kanyak, ti address mo, kaumadakan to sa rongkaran, kini maatatam nga elmo. Huwag na. Ewan, tiwagtanakan nyo. Di pa kamukto sa dinutayan ko. Apaman may impakag di kiti gamit ko. Tulungan dakman mangiglugan ka dito iti kotsek. Di tayo tumitlang oras. Kahit pumanaw ako ni dito nga balay. Saan nanasken pa nga nagpakadaak ni Papa Manunin. Yan ang pakadaak kari kita agasawang Tata Elmo kani Nana Yaya. Itawag ko to kada kayo, nana. Sa dinuti yung pakasaraka at pagkasara. Kalagyaman iti panang ipaama, ken panang ipainayo kanyak, tibagyo. Kinapudno na, dakailan ti pakarkrik na at ti pamatig ti maysa naganak. Jak da itanarik na iti inak. Dawang pa'y puot ko, di panawan na. Panawan na kami. Ken, jak pa'y narik na, ti makuna, pamatig ti maysa nga ama. Nagyaman naglayangan. Dadi makailak mo't lahing tina ito yung balay. Kaya nakapagbasa. Nagyaman naglayangan karingtan yung paina. Alawan na sige ngim ulitik, Arnold, anak. Saan ka mga mangimula tiguram iti amam? Saan kumaan? Kabayatan manon naming awan pangituro nga ti kotsek. Tinawagak ni Melissa. Nakigtot di bagak kang kuha na manon naming nagtalawak ni balay. Da dinanugnak ni Papa. Ngaging ka na ita, karigi di agon daway manon naming kit mariknak pa lang tuot-ut sakit. Nablak anak karo di. Isong manong naming tinangibaga no sa dinno ti papanak. Dada ka no bakante nga basit nga balay. Tapnigas ta, kat sadya ti pagyanak. Ore ka no ta, kompleto alikaman sadya. So kanon ti makamo, manong nemi ang magsarita, iti aking kuko, iti dayta nga balay. Sadya nga rin tinapanak, manong nemi kat maggustuha. Fresko ti glawlaw, manong nemi. Kin mabaling nga mulaan, tinateng, tilikod. Adamot alan. Mayat. Tapos labay sa nga bahay kubo. Di kuryente met manong nemi. Kunak ada service draft nga naiturong. Damat kontador. Imbaga ni Melissa manong naming orayak isuna. Taysot mangala ito tulbert. Idi atan isuna manong naming imuna nga naginarakop kami. Arnold. Melissa, gusto tibiyag ko. Huwag nga ron. Nabaknang kayo, ng kasama ti mapaspasama. Kaya bata, ada paborito ti amak nga anak. Nasaan nga siya. Dito lang ti ada ti panunot mo. Ngayon no,
ang tungpal kakarig ni pagayatan ni papang mo, awang katamat na gastoy. Kaso nga tungpal ka jak kayat. Sa mesa, nalpasan nga si Mupyata. Dito na ba? O sige. Sumbre, lukatan na nga ron din balay. Talpasan na katulungan ka nga mangisarag ka na gamit mo. Hindi mo pasmin manong ni oh, ano't mo ko na? Gusto mo lang? Pore dito ikon. No, for sale ko man ito, house and lot. Bayatak pa giti. Ito mala kwarta maya. Di mangibagakin ni kinipapang mo. Ruwing gaya man niya. Ayam no makorno nga to. Mas pagarigan to for sale dito. Di katangin tanto. Tadito tanto. Umanay nga rin dito nga balay. No, gana kakot talo. Di kadagkal tanton. Pero kaya't mo yung kamatanalan di kita arwatan. Pero dito itan nga doa. Yung kaya't sampai nga panawin. Tangkanahin ko yung magbagaday ta. Numanin yung bagang hantan mapasamag ka data. Kahit ulit takmat manin nga bagakin ka. Sampai nga panawin. Lumaminsan, Melissa, kahit napaidam ka. Uy, saan nga kinapaidam di bagbaga ka pa nagkadkad? Arakopin nga man ganon. No arakop okay lang. No agek. Halakin nga napahon. O, tinggan na lang tikas dyan. Kat nulite. May tinapahot. Uy, saan? At data iti may isang malay. Awang kadwatan to'y mga masulisog hak, masulisog ta. Kat saan na ka makapagked-ked-ken ka. Iso nga rukatan na kon. Napaidam ka nga talaga. Sweetheart, saan ka napaidam? I mean, panagsakbay ko lang. Di ka dawan panagtalek mo kanyag. Dagiti pasamak ti saan ko mapagtalaga. Noon niya ati mapasamak yung tumikat. Kadig sumarasarunong panahon. Natanang ka nga talaga. Tama. That is the correct word. Natanang. Sa anak na tarantada. Anak ka na paidam. Agkid daw ka. Halak nga dayta. Adalat kanya. Ipaay ko. Timawag ka. Oh, insa pulang ka pagkasaraam. Pinatgat. Napaidam ako, ha? Dito matlabagay ka, tipapaidam ko. Ngayon saan nga pa nakipahanga kinapaidam. Agsaksak bayak lang. Agtantanangak lang. Nagyanak nga rod manong nemi ito nga balay, awang problema kata kompleto matmanong. Numanuman ti makabulan nga gastusek kapag panagkasera, okay lang ko na. Yan tangay, okay akmat dito manong. No, malpasin ti jutik, nagawid ak dito, nagpresko, nagpindas ti maturog, awan ti problema, gabot na nalinak mo, na urnos, natal na, teglawlaw. Awan mo di kita agpangpanggap kanya kiti dakas. Numanin tawagan nak ni Nanay Yaya, kumusta kan? Imbagamon kanya, kada kami ti address mo. Ang ti may palang masango ti umay. Nakadado dito nga problema. Abay na, problema dita. At dadagiti gundaway nga agawis ni Sir Dennis, kadagiti parakada na, kasusyo na kano tinikusyo. Kat ni mata, Sir, ni papangyo, anyaman ti kayat, ni manong mo, tungtong edmadlatan ni papangyo. Paborito na word nga. Paborito na ni Manong Dennis. Iso nga oraan niya man kahit ng haramidin ita. Nakagulguluda. Sino? Dagiti kakadwa ni Manong mo. Hindi da Manong mo. Ay na. Adama din atap mi ni Elmo. Atap yung mana. Adama din haramidan da. Adapay kadwa da nga babae. Agnunong biyo ka no, di kita na duma.
Pati ni manong mo kat adanubya na. Anyong kaslawang man ti respeto tunggal may sa kadakwada. Tapag balinan da pakit din nga hotel. Iti hardin. Hala, kahit yung asawan, agsisex na hardin. Natatayag ba't ngamin di kiti masetas. Di kad saan da nga agamak nga da makakita kadakwada iti ruar. Tamidjumet na nga to ti gate. Amo ka din ni papadagas na nga naramidan da? Nanayaya? Amo na siguro at pasari makita mat iso na nga kitkitahan na ida. Ayan na, sa bari at atap mi kaniya Elmo. Ang atap yo? Agdrug-druga da. Malakip mo, dahil timbagam nga, dimawat ni manong mo iti 4 milyon. Naulit, dede. Dadagayam ka no negosyo, nga Danish, karigiti kakadwana. Dadagayam nga negosyo, kasla agat atapak na. Business da, drug, illegal drug business. User o no puser ni manong mo. Diyos ko. Kat saan nga makadlaw ni mapa? Nanayaya? Diyak man mo. Di pagbalbalin nga patsation ti balay. Nga dapain sex na. Ayun. No, adda ka nga ta ditoy. Adda ka kumamat nga mangiparit. Ang imori parit mo. Awan tumat ni maramid mo at awan ti sabali nga matungpal no saan nga ni papang mo. Dahil ti paborito ng anak. Nagbalinan nga drug addict. Nagbalinan nga drug puser. At the business nan may panggap iti illegal drugs. Manong naimi Jackman nga rod kayat nga tawangan ni Papa. Tapno amot no anyat mapaspasama. Bahala na kayo. Uri ni Manong Dennis, Manong naimi, awan ti panggap ko. Amang tawag kang kuha na makibiyang no anyaman ti araramiden. Bahala sila. Di nakmat bibiyangan. Jakmat bibiyangan na da. Bahala da nga ron. Ay kang iti may sangal daw nga day off ko manong name kadigdigos ko. Kahit kung di maturog. Ni madagap apo. Apo! May isa nga babae manong name nga. Medyo, uno natainganin. Natainganin nga madlaw manong name nga maasikaso na tibagina. Rimwara. Kapi ka din na, sika ka din Arnold na. Ay, wine Arnold. Wen siya, mabaling ka dito mahanon, na. Sino ka ka di? Kanang masapol mo kanya. Manong nemi, makiminat mat. Oro siya kit mat-mat-matak mat kaslad na nakakit-kita akon, nakakakit-kita akon dahito nga babae ko na. Di malagip ko. Di picture iti wallet ko. Sika ka di dahita? Mama? Siya anak. Mama? Nagsinabat kami manong naming at naginarakop kami. Mama, anak, mama hindi dito unig, sumrat na dito unig. Manong nami, kasli bilang ko na isang sangayon dahil nga aldaw kaniya. Mama, apay nga ita kailangan pakita. Ito lang aming nga nadamag ko, nga siminakan ka na kuwada. Nga dan buko dung mo apagkanahan.
Tamabutay nga met, nga sadyayak nga umay, iti pinanawak nga balay. Hapay nga pimanaw kayo, hapay nga pinanawan na kami, kini Manong Dennis. Di nga di mo, nga nung hasta nga bautin nak ni Papa, hindi ubingat, nga di namat bautin ni Manong Dennis. Kasi na kayo dito papasulit. Tano anda kay kumawan nga mga nawa, nga mga sakit kanyak. Imbag tada ni nanayaya, nga numalpasan na kun nga bautin ni Papa, kat adda iso na nga mga ayo kanyak. Iso nga ratihaya. Adda iso na nga rakupek, nga pangipagsaag, pangibagakin sakit, nga marikrik na. Sabi nga itulad na kami nga pinanawan, Mama. Apay. Gabot na jak maanusan ti kinaranggas ni Papa. Manipod. Pidi amunan ti akimon. Kapkabilin nagdamayo. Saanan nga asawa ti pangibilangan na kaniya. Sipod. Pidi agat atap. Agim imon ti angin. Nung nagbalina ka na pudno ken kuwana. Kaping nga nga santak nga inala. Uno inala na kam kuma. Iniwanong Dennis. Di kay kabailan nga biyagan. Kanikan tinaran niya ka masakbayan. No alang kayo. Iso nga napimpintas ngayon bati kayo. Nga madamdamag kumitlat ta. No anya tumapaspasamat ka na kayo. Madamdamag yung arod nga paborito ni Papa, ni Manong Dennis. Kat siya, di nagpagan ano. Nga noapin nga nagtalawag kat babautin naklangaro din lubing ang kitang takilak kat dinanog nagpay. Ni istorya amin kanyak ni Yaya. Nabagbagaan na kamit ni Yaya ng pang hindi mo pantanunutin di pa nagrebel dem. Kanti pa nang balas mo iti amam. Sa ditong hartim at napanan nyo, Mama. Nadasang kabasit nga negosyo. Ang kadi nga amo ni Papa, sa ditayan nyo, awan pulos, ti pananggandat na nga ng sapul kanya. Anak, amo na niya ti problema. No problema, ti gastusam, iti panaggadal mo iti kinadoktor. Siya ti mangtulong kay ka. Napiyamalay nga masulnitak, nagkurang keng kanak. Mama, kat numabalin, dito yakon ngagyan. Ita, awang ka dito kabukbukudan yung nga balay? Awan. Dito yakon ngagyan. Awang ka dito tulugan nyo, Mama? Awan. Tadyak mo na mo drive. Mama, kahit no kayat mo, agkuyog tan, ada matakot sem, dahil nakalanig iti gamit. Gamit ko. Agiganak mat kadi iti pwesto, ang anak unay nga natalgad sa jay, tada digudugundaway nga danang sarek ti pwesto, kat maglakid din ta, sa dangin raman nga nagaramidan ti datos. Kinay kahit kulatan nga itad mo, anyaman ti kasapulan ta, di kwarta. Tad dumapay nga kasapulan ta, itad. Kahit yung sawan, sa magiganan nyo, di mo lang pwestuyo. Ano kami tinegosyo? Ukay-ukay. Namuha ni Mama, manunimi nga doon kanumat digiti nagkursunada kang kuha na idi nga lalaki ngem pulos. Nga dinalinuktan ti puso na. Nga gayat manin sa bali nga lalaki umuna-unay masol iti Diyos gapota si asawa isuna. Ken mabuteng nagtalek ti asinuman dita nga lalaki tamangan mapasamak. Tikas iti araramiden idi ni Papa nga mangkabkabil ken kuan.
Inore na kanulaing nga dumteng tikas ito nga panahon. Nga pimanawat nga adan kundaway na. Tapos sulnitan na kita nagkurangan na kanya. Nagyan nga rod ni Mama iti sidong ko, manong nami kat nungasta, ngag-duty ak iti aldaw. Agidan kaming rumuarang idagas ko isuna iti ang tinegosyo na. Sa akong tumat manin dagasen, manong nami isuna iti sardam, nga gawid iti balay. Maramaraman ak iti luto na, manong nami kat naragsakat. Taore awanak iti sidong ti amak, nga madamat adak bat iti sidong ti inak. Nabayag ko iti nga inararapaap nga makadanak ko ngay suna. Naragsakmat ni Melissa manong nami tapasarayo umaditoy ket umay man no ka makipangrabi manong nami nga makilanglang kada kami kini Mama. Naging ka timawagak manong nami dayan niyaya kining pakamuk adan dito ni Mama. Amok ori sa mong itawag kabot siyak din ang ibagakin ni mamang mo nga mapan na umay nakakadkadwaan. Amo yung matlaing no sa tinutayan na. Data kami tinagtulagan mi kini Minerva nga mamang mo. Nga saan kong ipagpakamo? Uri da kayo ng kapsa. Nga may tatana kita. Gabotadak sulsulukan, iso na mismo tinang ibagan nga kadernana ka. Nanayaya, kumusta matan dita? Nagtutuloy ka di? Nga pag-aramidan dati madi dita balay? Saan eh? Gabutan nag-adlaw ti amam. Sinulaing ta talaga nga pudno ti kunak. Nagbalin pa yun nga wanted kapsat mo. Anya? Wanted isuna. Kadigiti polis. Gabutan hagpeso nga businessman isuna nga tinutulungan na ni papang mo iti negosyo na ngem simyasin atad sa bari nga business na drug business nga ron. Diyos ko, naiawanan ti kapsat ko nga paborito ni Papa. Why? Ket ni Papang mo sambot nga makapagkedked no at daman kidawan ni manong mo keng kuana. Dahil pangpangta naman. Ano kayo tuwasawan? Laylayatan ni manong mo, ni Papang mo. Paspasarangan na pa iti palto. Diyos ko. Ngindeta at maalala ni Papang mo ng aking paborito kini manong mo. No paborito naman nga talaga. Naging ka manong naming na buya mi amis mo iti TV da kami ken ni Mama. No kasano iti panang raid dag iti panakabagit linteg ti hideout ti maysa nga drug syndicate. Nga dito nga nabuya mi ken ni Mama manong naming no kasano nga pinusasanda ni Manong Dennis. Ti inauna nga anak ko. Ti kabsat mo anak. Isudaytasan ka di. Dahita ti kinayat na, Mama. Dahita. Nakaigapuan ti amin. Iti panangitad ni Papa ti anyaman na kayat na. Nadlaw siguro ni Papa na awanin ti kapsat ko. Ngumsan na palang inat pa. Nadadawatan na, itad na madlat. Saan nga sinsinan dahita nga kaso? Saan nga mapensaan? Ti inauna nga anak ko. Agbiag iti uneg tinalamiis nga rehas. Aging kang iti may nga bigat manong nami. Adak ini itilikod. Dadas asikaswek. Hindi ada kasasarita ni Mama iti sangot ti balay. Nangig ko tinagan nga. Elmer. Elmer tinagan ni Papa manong nemi. Sumrek ka.
ada ni Arnold iti likod. Pinastrek na. Si mereka kami dito kusina kat pudno manong ni Papa. Papa? Arnold, iho. Imbayang, apaman nga namuak kiniyaya nga dito itayan niyo. Dabnumaya kagpakawan ka na kayo. Lalas kayo nagparinto mga kitasangwanan nyo kitaramide. Saan, Papa? Papa, no? Saan kayo parinto? No pamakawan, dito dawatan nyo kanya. Si papakawanan ka na kayo. Nagyaman na ka na. Nagyaman na. Awang nga tamatin pagkunan nyo. Siya nga saan yung paborito nga anak. Kaya nangalalis to, pa nagpakawan ko ka na kayo. Agpaiso, may imulmula iti tigurak ka na kayo. May imulmula ti panag-revenge ko. Ti sangkun to, panangasikaso ka na kayo. Paglakay kayo. Angin, saan nga kali na edday ta, gabutado di kita mangisaksakit kanyak kamamagbaga. Nasaan ka nga rumpeng ng kurain. Nasaan ka nga rumpeng ng balsan. Nga dumteng tumatlan ti gundaway. Nga umay ka. Tapno ibagam. Wano saan ka ta. Umay ka tapno ikarim na solnitam di kita nagkurangam kanya. Awan ti magdanagam kanya, Papa. Nyamdiya ka mo akin ni Mama. No si papakawan ken ka. Minerva. Helmer. Diyan mo nakasanot aramidek tapno may panagnagkuking ka. Nagbababawi akit inaramid ko ken ka. Kasla tinaramid ko kat kaslaawan pamakawan nga may baga. Nga maramidek tagpakawan. Kinapudno na. At mabaling ko, kat mabalinat kumang mangala iti ado nga kasukat mo. Tsaka mo. At tinalaos, apanagayat ko ken ka. Nalawakan iti nalaos nga imon. Tawang pulos ti bimbalbalain. Lopay akam sa pulak ko ma. Yung pinagbilin ko nga bisi ti bagig, ti panawan ko iti negosyo. Kahit bukas pagarikan tandaman kasukat ko iti puso. Kalbasan tinauntay nga panawan. Saan ka nga mawawalaw? Elmer, amo tinauding anak ta, ti kinapod. Adaman lang nga, aduman di kitagtuyos kanya. Ngam nagbutay nga nagtalik, iti sa bali nga lalaki. Dati ipatpatag ko, kakaskang ka, naiturod nagpanyatangran. Anang tulaki din ti sa bali. Nagtalinaid kay di pusok. Kading karkararag ko nga dumteng tumitlaang ti kastoy. Kapa nagtitipon tayo, uray no kalpasan tinauntay nga panahon. Sunalaing ta. Saan tayo makaden napay? Tinauna nga nagta. Kamalungsod lakid dito pagbaludan. Ngayon na pamuspusan tapno makarwar isuna. Kan may karina lakid dito pa nagbalbalyo na. Apekit di nga saan. Naging narakop nga rod manong nemi dagiti agasawa ang naganak kaniyak. Kadkasla, inot manong nemi aging ganamin pinsan na regreg dagiti babantot iti barukong ko.
Awanan na pulos manong name iti mariknak nga gura iti asinuman. Lakiin na rako pakmet kadakwanan. Kat nagsubli kami manong name iti dakkel balay kat kasto iti ragsak dagiti agasawa nga tata Elmo ken nanayaya. Ngem kunada anaragsak tay kumapay. No addamet de ni Dennis iti natayo. Intuloy ko nga rod manon nemi ipanggap ko ngagbali nga doktor ket nagururay manong nemi ni Melissa. Aging kay dinananaya ko nga doktor manon nemi na plano maten ti kalay sa amin. Awan ti pagtanagak manon nemi ti sanunat da papaki ni mama. Gapotaddak mait nga doktor nga anak na. Nagtalinaedan manon nemi ni Manong Dennis iti pagbaludan. Kat iti panagsingsingpet natin ang kanain mong idawdawat tabarbaring no. Adanto pala tiyan sana. Nga rumbar ti pagbaludan. Tapno balbaliwan na ti turong ti biyak. At akabukbukodan mi nga balay manon nemi iti asawak ni Melissa ket kinapudno na. Itattaket mang plano kami. Iti kada mangipatakder kami ti kabukbukudan ming hospital. Babaen ti tulong da mama kini papa nga pagkapuan manon nemi ti punto abang itakder iti maysang hospital. Alakit no patgan no agkidawak tumanen kini papa may panggap kada ita hanak to nga tambat nga paayan. Gaputa amin nga panggap kumanonong. Gaputa muna nga siyak nga anak na namang supsupyat idi ti pagayatan na ken dinapatgan na daw ko ken kuana. Ket mako na siyakon ti paborito na. Tao meten sa bali. Tano adda ko man ni Manong Dennis iti nami ket siyak ti kayat ni papa awan nga nagbaliw na siyak meten ti paborito na. Madaman ti construction, manon nemi ti hospital, iti lugar mi, nga dito ito ti i-manage mi, iti asawa. Siyak ti doktor, ket isuna ket nurse. Siyak to iti chief doktor, isuna to ti chief nurse man. Nga da kami ti ken owner, aking kadwa, wala aking kukuha iti atong hospital. Nga kadwa na nga panggap mi, manon nemi nga pasyente, dagiti intelligent. Dagiti talaga, saan da kabaylan ti agbahay ti dakkel kadagiti hospital. Taday tangarod manon nemi. Iti pakaragsakan mi nga kasawa, iti magtulong ka nagitag kasapulan. Daadan kami mat manong nemi ti duwa nga anak. Tayaya, nanayaya, kini Tata Elmo, nadadamot pa lang si Bibian. Ngin tultuloy da manon nemi iti pagrebaganda ka na kami. Gabot tayo di, imbilang da kami kini Manong Dennis nga anak. Ket ita, so damat iti mangibilang nga apuko da, dagiti duwan nakmi kini Melissa. Bale, orela upat manong nemi, dagiti lulu ken lula, dagiti anak. Da papaki ni mama, da tanayaya kini Tata Elmo. So, mo anak, na nagasat kami. Ken nagasat dagiti anak. Dito nga rin, ti pagkasaritak manong nga nagyaman naklaunay, ti anos mo nang ibasa, kat sabi ko dadamad na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga nagbuya, kaya nagdengeg, more power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Arnold.